Lukurong. Tamim gege borok geri ye nok si kising isi bong di sana geri hai ini nok ben sana kelara thangi pano kamrok khai kisase suba suda angja jana ni rokha samani 1.5 বছর জায়গা thangi heboro tabu kono ko takai thisi thanga horo asom sosi ko kaham kereng khache phaye aku oi dolok be mani kela khai phaye nai ngo mase kamni phai thubai dro kamni phai thubai mase ga awo se horo ke thumani sisi sali apu ngai phungai nai doktor bojongno phunu khoka borokta jengno phunu kangai jengbongno sara kise doktor tlangdi na doktor tlang khai olo chuba chubong nai ne ni sara ga doktor tlang mani le suji na na meni thisi thanga ga bono bagnya tabo ko bin buma soga tabo joto ugo malu kuni thani saje sanja ta tabo jini chuba mung basi mung ko sa sokanya aboni bagi borok bono saje sanja gao kange ga bono besan mo thangbo besana maya mo gao aboni bagi joto maya gana ko khagana mo ko gao pura angga an bisa gela rawat bisa chuba mung ga de ni ano busuk besan mo khang na nya mo sung angbo tam khai tongi man ni basa ani besang ga tam khanya thangmani nok bukuri ko bukuri gen ni chawo numo andi ke no khanya thangla man dang ku sa hodi ni hol khaya ko tai te hang ko je mano dang ku sa khatu ni tang thusi thanga ga sabo odi ke nahar mana ya mo ha cha an besano ini sapa lukurong no chuba musan gata lukurong chuba musan kata an besan bisa na ne ke abo del nong bo jongman ba thakha muk ti ko gya pa kum thor ga wa kam ebe bukat bu mai ba saya te ni na ta ha ni basale tam khai an ba kai kam khai ta abo je din je pai thang go tam pu chang ni ta ta basana bo nahar maya ko ni basana mung tamo an basana mung khorang na bo parak la nyong na ba sinamo gasya tata gasya na ni mung bung ga jongna ni basai ke sakor de broma Kolomka tako bukson hanya haima phaifika kaisa update nani bagai mandai gosya nei para kha kaisa jaga ni tako khorang de burma 20 বছর বয়স তিনি ngo imang korao nei hospital bin langma choi thangka bo Bangalore ni sadharan Bangalore ni Kerala samkhlanya ni thangmani si tai dina khone bo thui basa salia ba thui thangka Karma sisabini family o kon fana kuri jotono gorib nok boni nok bo hamsugya bamno haile ajina ni wansuli o phatar hostel family kintu bhagwan bono logirliya boni langma choi thanga takbini langma ke thibini mang ke thirona bagai chini yago funds to pelai no kom kuskiri kisapana 85,000 rupees ni deals hazara chini ambulance team by nai diboni family ni condition the donation namu sonero please no post ni scanner za ko last jorati video naidi aro scanner no ne scanner doro jesi donation namu sonero hari mano Tripura People Foundation tan khulunka hambai